Danas ćemo napraviti ovu izvrsnu picu za koju sam zaboravila napraviti uvod u videu, a već je jedemo koliko je ukusna. Bok obitelji, kako ste? Ako ste od onih koji vole, obožavaju jesti picu kao i mi, mislim da vam donosim recept koji ćete voljeti cijelim srcem. Ako ste, na primjer, na dijeti 5x5, 5x5, koja uključuje sokove od mrkve Dr. Johnsona, ili ako ste na proteinskoj dijeti, ako ste na dijeti gdje ne smijete konzumirati žitarice ni mliječne proizvode, ovaj recept će vam također jako dobro doći. Zato vam želim ispričati kako se priprema. Jedva čekam da vam to ispričam. Ali unaprijed vam kažem da je to tijesto napravljeno od manioke, brašna od manioke, farinha de mandioca, što je gomolj, a to je osušeni gomolj, da tako kažemo, od kojeg se dobiva to brašno. Ide maslinovo ulje, ide jedno jaje, ide sol. Vidjet ćete da je vrlo lako za pripremiti, ima par trikova da nam tijesto ispadne kompaktno i da ga možemo lijepo rezati kao picu. Zatim ide jednostavan umak, a na vrh ćemo napraviti imitaciju sira. Naravno, jer ne možemo jesti mliječne proizvode u ovoj fazi, oni koji su na ovakvoj dijeti ili oni koji ne smiju jesti mliječne proizvode. Ovaj recept je za njih. Taj sir će biti imitacija. Obožavamo picu, zar ne, Gordi? Vidi, ovdje s kim sam. Mi smo obožavateljice pice, zar ne? I danas ćemo jesti jednu od manioke. Dobro, idemo. Odmah ću vam pokazati kako ćemo napraviti ovaj jako ukusan recept. Očistimo krumpir, narežemo ga kao za pire. Ovaj recept je detaljno objašnjen u videu o majonezi od krumpira. Radili smo to nedavno, baš nedavno. Ali dobro, napravit ćemo to ovdje brzo. Narezat ću ga na sitno da se brže skuha. Stavi se kuhati kao kad pripremate pire krumpir. S druge strane počet ćemo pripremati tijesto. Trebat će nam 200 g manioke, ovo je brašno od manioke ili farinha od manioke, što je drugačije od škroba od manioke. Ovo brašno od manioke je zapravo manioka kao da je naribana, vrlo sitna i osušena. Zato izgleda kao integralno brašno, recimo tako. U ovo brašno ćemo dodati malo mlake vode, pola šalice mlake vode, i u tu pola šalice mlake vode dodat ćemo žlicu kokosovog ulja, koje ako je čvrsto možete otopiti u mlakoj vodi. Jedna žlica, žlica i pol, to je savršeno. I dodat ćemo jedno jaje. Ovo jaje ćemo staviti u sredinu. Jaje je tu da tijesto bude fleksibilnije. Tu ćemo staviti pola žličice, to je velika žlica, ili jednu žličicu soli ili pola žlice. Sol ili po ukusu, zar ne? Ima ljudi koji vole s manje soli, a ima i oni koji vole s više soli. I idemo dalje. Polako dodajemo ovu vodu, pomalo, za svaki slučaj. Zato što moramo napraviti tijesto. I iako brašno od manioke traži puno vode, bolje je dodavati je malo po malo.
Dobro. Ova smjesa, za razliku od peciva čiji smo recept nedavno podijelili, za 5 po 5x5 koja je idealna za dijetu 5 po 5x5 s mrkvom dr. Johnsona, razlika je u tome što ova smjesa ima jaje. I to čini tijesto fleksibilnim, što će nam trebati za donji dio naše pice. Vidjet ćete da tijesto traži puno vode. Kada ovo tijesto vidite da je mekano, pa tako treba biti. Eto, dobro, sjedinite. Kad je ovako, napravit ćemo kao malu kuglicu. Mora ostati mekana, ne tvrda, mekana. I sada rukama počet ćete oblikovati kuglicu. Vrlo dobro. Koristit ćemo lim za pečenje i počet ćemo je pritiskati na ovaj način. Počet ćemo je rastezati i oblikovati je strpljivo od sredine prema rubovima. Ne brinite, bit će dobro. Ja joj dajem oblik i rastežem je. Ako vam se tijesto previše lijepi za ruke, možete staviti malo vode na ruke. Stavila sam vodu da bi je mogla još malo razvući. Ovo je dio koji zahtjeva malo više strpljenja. Jer to ne možemo napraviti valjkom. Jer je to drugačija vrsta tijesta, zar ne? Ne koristimo uopće brašno. I nikakvu vrstu žitarica. Sjetite se da je manioka gomolj. I vidimo da ruke, da je damo malo više oblika. Ne smije biti natopljena, molim vas, jer će vam tada biti teže sastaviti. Ali rukama mogu dati oblik. Vi ćete s vremenom steći praksu, trebate raditi ovako kako je sada. Stavljamo to u pećnicu na otprilike 180 stupnjeva. I ostavit ćemo to otprilike 15 minuta s jedne strane, zatim ćemo ga okrenuti. S druge strane, ovdje ćemo pripremiti umak. Jednostavan umak. Jedan luk. I treba će nam jedan češan češnjaka. Jedan veći za picu i još jedan veći za ono što bi bio sir, zar ne? Koji očito nije sir, ali će dati taj poseban okus. Ta kremastost koju pizza ima sa sirom, to će joj dati onaj recept za majonezu od krumpira koji sam nedavno podijelila. I dobro, zato će nam trebati jedan češan češnjaka. Jedan češan češnjaka ovako, otprilike. Taj ćemo već pripremiti za kasnije. A ovaj ćemo oguliti da ga dodamo u maku. Hajdemo vidjeti kako ide. Pa. Hvala. Evo, raspada se kao pire, znači spremna je. Gasimo
idemo pripremiti sok od jednog limuna. Sačuvat ćemo malo. Od ove vode u kojoj smo kuhali krumpire, samo malo za slučaj da nam zatreba. Procijedit ćemo ostatak. A sada ćemo u blender staviti 3 žlice maslinovog ulja. 1, 2 i 3. Ove su žlice pune već. Češnjak, onaj češan češnjaka koji je debeljuškast. I sok od limuna. I stavit ćemo 1 žličicu soli. I to je to. Sol je po ukusu i sada ćemo staviti krumpire koje smo skuhali. I to ćemo staviti u blender. Da bi bilo kremastije, postupno ćemo dodavati vodu u kojoj su se kuhali krumpiri. Stavit ću 2 žlice, malo po malo, da ne bi postalo previše tekuće. Savršeno. Ovo će, kako se bude hladilo, postajati čvršće i kremastije. Ispalo je odlično, tako treba izgledati, a kasnije će postajati još malo gušće, kremastije i čvršće. Recimo, prošlo je 15 minuta, vadimo ga iz pećnice i vidjet ćemo da je već dosta može se izvaditi. Treba biti tako da je možemo ovako pomaknuti. Ako kad je izvadimo još uvijek malo zapinje, znači da je treba još malo vremena u pećnici. Ali ako ne, pogledajte, lako izlazi i tako. Okrenemo je i damo joj još malo vremena u pećnici s druge strane. U međuvremenu možemo napraviti umak. Stavimo malo maslinovog ulja. Tijesto u pećnici s druge strane ostavimo samo 3 do 5 minuta, vrlo kratko. I ponovno je okrenemo. Jer ovo je kao njezina poroznija strana, recimo. Čekamo da umak bude spreman, da ga stavimo. Luk je već popržio, pa dodajemo umak. I ostavljamo je na laganoj vatri da se dobro skuha. Iskoristit ću priliku da dodam sol prije nego zaboravim. Već je spremno, umak je gotov, dodat ćemo malo origana. Ovo daje puno okusa umaku koji je jako ukusan i već je spreman, gasimo. Stavljamo je na picu. Ovo će navlažiti tijesto. Vidimo, tu je već sve zapravo kuhano, tako da sada stavljamo naš lažni sir.
Kao što vidite, izgleda jako slično i vidjet ćete da će vas pokus iznenaditi. Moje kćeri su obožavale ovaj recept. Stavljam malo origana. I stavit ću još jedan pleh odozgo kako bi se dobro navlažila. Ostavit ću je malo prije nego što je poslužim. Pogledajte ovo, pogledajte samo ovo, Bože! Dobro, nakon što se dobro navlaži, možemo reći da je možete čak i pripremiti i jesti sljedeći dan. Možete je bez problema ostaviti u hladnjaku, a kasnije joj još malo zapeći da dobije zlatnu boju. Pogledajte kako izgleda. Pogledajte kako izgledaju. Vrlo jednostavno. Eto ga. Pogledajte. Odlično. Jako ukusno. Svidjet će vam se. Odlično je. Nadam se od srca da ti se ovaj video jako svidio, da ti je bio koristan, pogotovo za tvoj 5x5x5, jer je prilično ograničeno što se može jesti. Ali kako se dobro osjećamo kada čistimo svoja crijeva, jedući puno zdraviju hranu, kada ne unosimo žitarice, ni sjemenke, ni mahunarke u svoje tijelo i dati odmor od fitinske kiseline, od antinutrijenata koje sjemenke sadrže. Nadam se da ti se ovo stvarno svidjelo, da ti je bilo korisno, da ti je pomoglo i ako je tako, naravno, ostavite nam like, podijelite ovo sa svojim prijateljima, podijelite u grupama ljudi koji rade ovaj 5x5x5, jer zaista je to divno i velika je prilika za čišćenje organizma. I super je pojesti lažnu picu, znam da je lažna, ali vidjet ćete koliko je ukusna. Šaljemo vam poljubac, ovdje smo s Nom, ruka opet dolazi, šaljemo vam poljubčić i pozdravljamo vas kao s mamom, šaljemo vam poljubac. Zagrljaj i bratski zagrljaj i do sljedećeg puta, obitelji, bok. Kao ptica na drvetu.